say woni obi a wogi ni di wodi sika ba busuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo say bra home estate and block factory hwe your company no on company kase and on workers no be a boy adwuma no wo ba na ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate near the home boama wo tua to account so ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders are your e bi kra beba na o tira ye na order bi ani ho a ene ne ye ma be 3-4 days you be try blog no ye ni nyina egu cars mu ye dia kogu plot so afi wa pro bi a wo gidi di say o ma we say eguso keke na ye hu video di a kire wo afi won say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ni e de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pɛ di amount because ene ni papa ehun enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra e bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contained dobro the time bi a ope bi a na be see your home estate for so you be do any e do we that baby because we are from home so we believe home brefie na bra be do ni brefie be bossese brefie be transase brefie e be hand na wo be ye hia e number de gu ase no kura se munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man dampa amodini wo e man blog papa servicement akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Junior dofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia wa so do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase ne ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase ne no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se enka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nkitinkiti bia na se gregre na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wo de no eya osonko abetene fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hot ne nsem a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe ne na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetena nompe nim ba nompe se enka ncho se wono haban kasa wotena bebuo mu ntifasa oni nyina ebra yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope woso ohwehwe ba ye betcho ntu free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Shoreman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so e foforo e wo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly e wo no ye ne no enedi enhwani mu udru ha wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena e foforo esan wo ho nti baby bia Ghana fana wo bia no de aka kire on se fa unompemu hawo anase nkase mu hawa unompemu etutuo usisi echia ukotodwe unante so enyeye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akwa wumu ade ye adwuma eno ne ma yetimi gina brand se obese wo bo anase bia benante eti afom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo
problem bibia no bon se echia ko benkum a na nipadua na echia anase nifa bon se upper part ni nyina no echima kohwe nifa anase benkum obi so dia no dia ko ani mu a esi ni trase no mepato bon se ni nipadua ni ti hwefom entime so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba heba center ama bobom ya ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ba heba center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase ewo D4 ene ewo D4 O D4 na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem sima pe na wo hunu se upe baabi pa upe D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo hawo kore hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se ma wom ni se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape kurum ene e wose woko adiji se be wo ni se bosumi bia ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo oli ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wuti na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey o wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku amese wo de bra enye chinyi bomodin abra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe machira kwa de nyame 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese amen. Welcome to Koowaa on your television all the way till 8 a.m. as usual. It's all about stories making headlines in the world of showbiz and no any aboa no able to be happy. So as usual, yeah, fast that Emma aboa for abrebiano one so yasne emedi programme April as that enkoma ba heba center or waton so agogo ayaro sabianechi oba or say okase mu na ye wo ya bo chika say yo eyo kotojo eyo wonfion eyo hion oso wa ready so the nedru be kan esan say ahaban kasa otena bebo muti enyarwe nyina ebedwane okopiem e won branch water community 16 ba we city a o say obehwe fefefe sanso na area 4 magazine about so o say obehwe fefefe wadarom the numbers to go screen so afa na na twetwe nkomo emo bi esefata se wo so de domo no o de bedomo na aboa amo akoma etimi atoyem ena no pai ukraye mu ene de ko jime de April as the psa ensan koma odifo na ebo jape krom papa se bi son se bi nya ado wodi hye bi a
na adwene kanom eno ma basa sebio emobrowa enyanka ekrafo nyina no momfa won mu nyina emeda no na ordinary ebeka wo mo sebio son odin so amomu biedi amomu akoma etimi atomuyem the numbers no go screen so fa na twetwe nkomo papa wapo mu tisa no pay minim se erade adom waje me say ohunye ni chia papa ready onye okesie sanso ene fast be me come home estate and then block factory e ba no nsase ho nsem e ba no adan ho nsem e ba no chese blocks ho nsem ni nyina no tabri na fa kwadan wo mu na woro mo say o mbe omwa sebi eson sebi enya ado wo mo nsase no o mo ato apete gara afa na nyina en crowd benya bi tema benya bi sanso ene kopim obo asa benya bi boga temala bonten so de ene na yenka wo nsase so nyina no sebi eson sebi enya ado eni ba bia ensuo na etimi ababe hawa adwe da achi wo mo say asase we say ena wonom edi be ma wo umpe we medofo de o he ena wo pe from home estate and block factory na chese wonom empa asase enfama sanso na dan fefe omfama blocks no so de ne bo no fala eda fom si boko anofa wenum ne aboafo a wonom aso masne ema medical ejimede ebro medidi Diane edohine yeshimi live on Facebook Koowaa TV GH live on YouTube Koowaa TV Samdaku's initiative Samdaku's TV also ye twagu Frede eho and I'm show cry total and sana makoma the nation's uncle the number one my all and popia no mama sisi international radio man I read Bible reader or no so ajineja what he had say homoje and sana mema or no so akwaba no and now what I want to talk to you about is smile. Smile. Why am I talking about smiling today? It is because of I made me smile. So I also want to preach smile into you so that you can start smiling. And if I be a self as I was was smiling. Obi yo has sebie son sebie nyado. Oba de born on way to that. And so be here no de bia na wamuna. E pasa na wonim emuna. E ma oni pedia no so kra no muna. So I beg of you, men cast sebie son one ama fifi we sing na sebie son to say bodem ni name no except to say you need to have a cheerful face. What I say, we need to have a cheerful face, have a smiling face. What my dear, there be obi beto bia one muna dikadika nipa no kon say one muna no oma obeyede what to say na me ya I look at people before I go to them. Me share with looks, with appearance, send your facial expression isitie and sana e wom say obeka say e bia na kra me ni good mood me that smile eno ho but many people say you have a cheerful face the bia no wanim eti into obi ba won chen a onsuro sebi eson bibi ho obi no person ka chewa because okra a cheerful face ni nti no obetimi aba won chen na de ha no otimi ni why den esusu na oye mame da bia wo mu na say ya ebe na o ma ba chen we papa da bia wo mu na say ya ebe na o ma ba won chen na won mo kratimi aka bibi ha wo mu ana won mo hi asem e de acho minim papa bia sebi da bia mu na nti oba na ne ma say kila na eba o mano atudi all because the biano serious obese say gbon your face I beg you put up a smiling face I won't say the biana nipa you okay the biana bibia you okay but then try as much as possible when you etinti sebio e bebie kwan bebre ama lady we die na nim tio bra we die na nim tio aduane nkamini nenso sister yi sanya wo siti o kwase no be kasa chiro kra no ya na efe what you say baby ekodi too soon me chia mo metimo so a na ma sorry sanya jemile ni mutie enne me ka kire mo say me pa me ko na makwa akohwe no because sanya obe smile sanya no be kasa sanya the customer relation ACT no so appetizing. What about you me pa cho I suppose they can't see me or say adwuma ye edurumre bia wonye okay pa nenso try and smile intimidate me chim intimate won so try as much as possible and smile eja say dey bia wonye we na ma wanim kra emuna e bia meke tell me ngaka we tuntum to wanim emuna why tum wo ba nipa hu what I say meke you have a light skin but still wo face no enye papa dey bia wamuna enti ama okra say bi wo nza anye fe
pacha wo minim sanya me abode bi efe nanso the way na wo teni nti no emwa emma wa ho fe no ensipi ensita what must say nyame shraw so be sa area mame. All right, so we're live on Facebook, Koowaa TV GH, live on YouTube, Koowaa TV Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV. Yeah, the WhatsApp line at two screen so far. Now o message sin na no fafa ho ye be kenkan e the amount saso na latter part of the show no so no BB lines na tum na wonso wetimi afre a contribute my darling akabo yego obadi adama ayaba yetiasi yaba awrade ayade ade tisi ni hu se yon konda sukura ye sa jamada bo jene mo de fusana sa so obadi oni adini yi pa sa Father, I am a payer to Nasiana, so cheap, no pump was to do more video. Oh, Papa, hi. Me no appointment, and so they watch out. That's not Papa, the goose went by a share. Sir, Judge us in the video. wow, Papa, I'm watching. Sir, Pepe, Pomuni, why you know? I go cook some barman chow. Hey, Nana, me who watch it. Me who watch that pan, and I'm watching what it. Watch it, Papa, eh. Na kakra ye kanyina ye sedi asema na wo na sedi de yo okay sedi ye esi nipa anim nipa umuna no aye sesu sa osira no aye se han sa enyim so bia han wo so disum so exactly so so bi bia adwuma kurare na sebita flat onye obi umuna na onye obi osira ya na wo ma position da bia da wo pese ne osira no because customers ne beba sa the one sira mina no nko atimi kutia obi position anke de ma no to ye nipa dia sedi de eye obi kan say ya na me ni good mood say na o kan no akam person me kan say whether o wo good mood na wo ni good mood ye ba ko so the show on say ni o ma wo e ko say be say bad mood no no wa ko hia no sa so ultimate tokune o timi ni wo no a say beta fracha wo do wo wo hu a wo sere to ne sere afi wo wie no mfiri wo na be ko bad mood ma na ja wo sa kwa kwa say be wo na de ye mu bebere ye nsua so obi hye abufu ana obi ye ade na ye kra ya ye de sa foforo mu ye da bi o mu ma yesere later na enten kono later na enten kono o fa na ni ba so epese de be se ni dim se ban sa ye mfo so nsere ma wo hu se de ye no mtie ni bibi atia o e mo bibi na asi baabi ana se bi ntimi nsere nche ni ba ye nka bibi ma ni hu ni se enye onu nti na ye we sa te bia nim na te bia ye wo munye se be ya se kona wo kona nchen so betim do wodo ahia wo wo ye sa de lusu nkofo bebi o mo boye wa abrabom obi bu be fu adwuma mu eba ni kuru bisa na sema wo mfi no e ma so pese wotene ha na nko konsori no wo be ka bia wo mfi no afi akwa awie no pese won sire kire be ma ba sa so na be ma no so amagem because osisi se nka me na me ye wani ji enti bia akoso no hu me de a koso otime tokene sa na memma bi so de ye ma bi oti asem na so ko pace kana amfa kora o ba sa emu na no no de happen oti asem na so adwuma ye fu bi o mo sole na so mu so adwuma e katua nko yi a na muzika se mu nko yi a omba workers no gozo ne namoso no wo tu phone ma because we call business na nsi so ama yes na say anya worker na ka se man so emfa ma ye best yeah yeah na say kabeko say yenim senia yensi en control ne sa de ne ba yin se de yensi control digofo bre wodi aduma bia na aduma ran pio so bo man na eba no odi ase ha obesi abobo magu so ne ade ne to mushia na no se bada never pay boss hey clever bo man sa mo ma obo na because as me see na so be body no omodi so bia say no bia ye di sa na tie de besere aya message na ria ba ne modu ensua se de sa de ne atuni pa bia but sia wona na wo sere dada ne de mfa nko won so esa be bi na wo sere fo no wa yusu no ehunu ne se be bo ami akoye. Okay. Ready man akwaba. Yaba. Achobia boko. Ngame atom bibia boko. Wa semi de dim. Senipa seri ekra ye dru. Sana Bible ka. Ti se ore ho se de ekra na ma seri ebema etimi esaw yare. Ama won so ni je etimi wi ope. Ti be se de o hawo ni ti bia. Se binyemu na de solution beba. Okay. Nti ene usra enfaso beba so mum sinse obi muna. Ko so muna na oti ho a enfa ho ha na no yima. Ana ebi kura nso na obi omoa e de ma ha no. Enso na mum muna ne nti no. Ontimi enfa mrewo. Ase ba se usra
ɛna nipa no bɛtumi abɛn no obusa o ɛdeɛ na ha obi kura no yɛsikasɛm ɛwɔde bɛtumi afɛ nipa no so na wama obi bata ɔba wo nkyɛn a wɔmu nan deɛ na ɔtumi abusa wo na nka mpɛsɛ mua bi wɔ hɔ a wɔde aboa wo nti ɛbɛsrɛ sɛ message a ɔsoro nam so yɛde aba yi ɛsɛ wɔayɛ sɔfo maame a wodi anim anɔpɛdia nti aba no saa deɛ saa no te nti ɛbɛsrɛ sɛ obiara nsom yie na sɛdeɛ ne amanfoɔ relate no yɛma ne nkɔ yie na Awurade ahyira yɛ. Alright, amen. The teachings ni mo do chan uni aba agrada. Oh, like seriously. Oh, they be. Also, my part, no. Na. On the no. Sebi di obet no. Na. Feel so obema reply. Or you D4, but because of I'm a phone I say because it say mostly no obema reply. What I say. That's one thing. Matna say na. I like that woman. And then person make our television say I like that woman, but or you one more. Sebi so obe reply o ntade ba kwa nka minya kwanya na mihia na ka meka chen say mama eya ignore nipa de obeti bia no ignore na se wo ignore a I think say ebeto mrebi nipa kra na be den ebe ko amount I think say nke no ebe boa no Obeti pa that's one thing nka minya kwanya so obi hwe me no be na on kan chen say one thing a me do ne pa minya kwanya hia ne da. And I'm trying to say Michiano Dako. I think Michiana, I dear Bakwa, me person can make catch and say, Mama, you are very beautiful and I love you, but learn to ignore people. Why ignore because I you female and don't you say I'm Mama, eh? Meaning the way in and I'm at city walking in and I'm a bibia, but my catcher me who said my ignore na emre bi soa. Ubenya sanke bi anka bebe ba wo send pan wontimi be me ba krofo bi egu abontene no ene be ko ama me enu amede sanse mo hye mitimi na me ka kire me wan adwe na me da ne se krofo bi ho no ma ignore wo mo ene me sa twa wo mo nso afiri mabrabom but emre bi eba people enipa nka se gu nchen no wo mbe ko ama me enti mama aye sama me kebe bua ma ofanso so ani ayede achi ti yesama me na learn to ignore ye bibia na wo say wo fie my first story making headlines on today's Koowaa Show and it's about to just apostle usebempa I say enyo boni say nipa wo be no alcohol ye hwe video na ya must stay with us unipa ye ya when you for nyame anim no New Testament we are we for Paul nin sem bi on mo kan o ta ka se we de nia na meka na je se nyame na so won kan ba ono na gene benim say prophet kum church in Bible mu pa but Noah Bible say no tene che ni pa bia wa asase so that time but obronsa eno ntre so obi akobronsa but the New Testament Jesus na ye di lechi no the example la sabi o take here who read Matthew chapter 11 verse 18 to 19. Bible Jesus can was it John the Baptist? No deep, no only deep, not on must say since born in and John the Yejuma. Mr. Yesu Christo, me did me no so most many since born in the Yejuma. Not just put here the Yesu Ekana. Yesu Ekana. Not just and call for Yesu as a dream. And your cat will be a surgeon, not just will be on the monster. And as Christian, yes, of penny. So for Bishop Kunchacha, equal to you know, was sabrofu. Ya won sanum ya won sabro. Papa obetimi adidi, but on me, ma obetimi ajai. Sama obetimi am wine kakra. Ah, won bro, eno nya bone. Thank you. But so won no mon sabro am misbehave. Anti se kan akukun tokwa bone no. Eno ana esakasaka yo. Okay. It means you may be Bishop Kunchacha because Bible dear. Let me ask you on Bible cratching limpo because on Bible mupa. But Hanon Quadia meaning in Yagin. Okay. Then one was sent come to La Pa, look to a pa, minimum position. Because I'm also there and can never be said on condemn. Because another day, and then a first one was a counselor. I condemn you say. Ebia hono mantini ye dia
Obetrechim. Maybe I'm concluding now and say ensamment. Unipa ya when you for Yamianimo. New Testament to your will for. Paul Linson beyond more count or Takas really near an American. Let us say Yamin as one come out, no imagining. When you say Prophet Kumtach with the Bible, but Noah, Bible said no change the Biama successful. That type. But for Bronson, and one says also be a Bronson. But the New Testament, Jesus now you do let you know. The example, Sabi, or take here. Who read Matthew chapter 11, verse 18 to 19. Bible, Jesus can what is on the Baptist. And the Bible also bempa ena yetene kano. Papa. Daya yari go ponjira Bible isu bepa ni asofo mpanimfo ni nyina ankyekire bi om dia hinta temamfo no ache na ene omo pa ho ntoma. Se de mahunu se ene ma bia hidden secret bia no omo danadi. Ama nipa hunu ne wose ye fa ankasa. At first omo ye ma nipa hunu omana muntu yi but obakomu no no asofo ni tu ana ma wetesa. Bible ni so omo de omo preach but they don't practice what they preach. This ana nanka ansem na ekwakoye. Na ma kan several times over bi se nsanom de enye bone. But o kan pia asofo na de kinya ka se enye. Nti ya na ama ne ka no ni nipa ntiase. Eno se Bible mu na de a ema nkwa. Na me so anyi nipa nkwa mfiri ne nsa no. Ya na o preach kram fa so obi anche da ni so. Because nipa bibini oka pese wantiase yi a utimi de ya na ayese wo na wase ne se untu anamo otesa enu ti de hunu se tete adifo ni asofo na eba ni nsem bi wo ha no mo mbie so kura no maka atwe se enye se be ya untu ho anamo o kan twe na wose ye ko nipa mu no emu ne ho fi se suban ye firi wo nipa ni mu eba adodu anu ame wakenkan ne yeko we nyina di adanse se ne ye ko nipa mu ne ho fi ampa twe ye didi a ye mu na eko ye noma ye mu na eko na emom se onnom na wodidi wi a esuba na dadie e na ye problem won sanom ho duka Bible no bi o se fansa be man ya waseye obobisa ma werehofo okeka ni nyina because won say ya nkotena betashin ho abraduane nka ho enkoria sese betafrache e de na wogeni wo wanim wo se nipa ko wa fira adwene mu wo se nipa ko nse bi wate na wo so atua wo se nipa ko be so se ni nipa dua eno na Kristo se ni o se ni nipa dua de no wurade so obese no wo di asem na 20 verse 1. Proverbs 20 verse 1. Say nsa yo fedi fo. Ensa o fedi fo. Ensaden yo ntoka pe. Ensaden yo ntoka pe ni. Bia otomu ntentan. Bia otomu ntentan no. Onim nyansa. Ba cho se wo no ma be da tomu ntentan. Di no on gensi no no. Na mom ni otomu ntentan. Ni osori ahomache sori kobo pu nka ba bu ni ba bi so no so ma sa. O se ni osori ahomache kobo pu no enya ne pe bibi nom no. So ono no de na se otomu ntentan ya da ni jimi. Ya da ni abro. Ya se ni padua. Kristo will be beat as uncle for. But we are sick of a woman in seven months if your money da waka crano. Both are quiet you my bread and number. A pair near the kama. A penny beer back could be no one nom. Both of you are would them or quack dash of game. Send panning a mini problem beer. If you want wine shall free you must simple cacra or quack da. Send pan a radin problem beer. Then will be no more coffee could eat and a mouth form. A time of them on any man and a domada form. No bruises slap. Do all. And it is in the bed, the nice in the bed, so no come cow, and the yellow solid cocoa boats with piano show, not done to go about on, and no now we are your quasia will radiant because you didn't pay the master fire no nowadays. Mark chapter 7 verses 18. Monsun India, yes, Musa, dear beer, a few nipper. Musa, dear be a few nipper, no conimun, no conimun, to me, if we say, and Kona Kumum, Nekoguni, the Koguya. Ne frigu ya. No sa jane na ma ne kogu ya ni mu. No kan ye de te aduane nyi. No wo ka we de ate aduane nyi na ho. No kan se. De firi onipa mu ba. De firi onipa mu ba no. No na gu ne ho. Anu na gu ne ho fi. Onipa mu. Efiri se onipa mu. Wona kuma mu. E na adwem boni firi. Edwamansem firi. Akronosem firi. Ewudisem firi. Ayefasem firi. Ani berebere firi. Amumuye firi. Asisie awohwie. Ani boni. Awesome ahantan ene nkwase asem ene boni nyina firi onipa mu na o se ene boni nyina firi onipa mu na eba mpa to obobo so obo aduane anansa bidi to se no ko mu hu fi dem ye firi mu ba ye firi mu ba de firi akoma mu ti akoma na ade dwene se na de me heda akopro na makoye me yire ne pa suban na kura won na Kristo wo problem tia o ti ase
it is an uncle the onomatras as all kwasia and one can't to as uncle as in the bill well kwasia I dear go feed your own yet I dear say when you not do it what you say but once a tete for us of for now near Papamu and they almost preach yano one 7 million be at work other yam some come any penny woman yet or from near Bunatan use your Bunatan at the say oh yeah I won't go heaven and only a do any pangas and any pabetias here. But your ideas will because all your kwasia and just on heaven. A dear particular be a wine was so kwasia. No being so catches a dear way the winds you are, and no man knows wins you are. What you are some nasi. But it takes any pabenas auntie as you rain in emu. They are who said yes to Yanamoko. And make mamma Bible quotations baby was a fausika talk crack on the diane and sa Rob Pony in Azo. None nominate D. No crane yet. So when him round so. But my kind was a quotation bear for our Bible. It's in the day sort as ye can say Matthew Krana sad verse now or Deuteronomy favorite verse always Matthew Deuteronomy if you what you say okay na ni just harvest no pa because of ya na kakra obeying na ni je ho pa yonko what say the identity Diane ya na enkan say minimiyenti na America and yan can say minimiyenti Deuteronomy chapter 14 verse 26 kato ade biara okra kon fausi kato ade bia okra kon nantwie ene odwan ene bobisa ene nsem bia edene ene ade biara okra kon do edi no ho edi na kon no but what you say ye nisa mebeloke ye nisa medikodi obi atam ye nom se me koloke ye nom se medikodi obi atam ye nom se mekoto datam was for sika to ade biara ne nsem bia edene na okra pondo but just we because okra kondo ade na ade no tadi obi se me kondo ade means ade no one tadi ti adone kon tu ye nyansania you read it from here say ade no de be ka wano edi na kono oto wando se na de asa me kra ni nyeme ho be me nsepu bibi kakra na de ye ba ye de timi me dodo be me nsepu bibi kakra de ba no occasions wa utimi ze nya akono ta obi wa ye tuamu da to certain level so sanye kuma onte ne kra ase eno na afa de ko wie bone de ama because one who say ni pa de two ono ma wu ade obi no ma no aso ni dua so uso na mabonte no okotire no kasa o kankofo ne mabom eno me ko adu be am te first fi am tim da bi o otimi jaya na ho atom na ba eteso e bodamni owro no hunya na aka ni katieta no nsen da tehye no no njai no kasa no odi ata ba ya me skin so no ya na wo fe alonu ma wan to so da o jaya de ne bisi onu na jaya ba nse obi o a eno so wo na nkire mu mienu obi o a e kana no an life nya fe ba no so pa na man ni je to otimi nya anto ni obi wo fiefo na aye ne sa to no afo so hye no so obirika no so akwa yiri na sa ate na afa so nti ya na omo so ne ka no osuru ne nim ye kura mu a sabi o mbe ne sa we ofie bi wa mu nyama kura no mbe so mse me ade a wope wo se pon kakra de osu nim no ototo ne ma yie no mu makosom na jense mu kura wo fa bi betima invite wo so ya nom kakra o de bibia so mama na ne firi wo ko ne wutuatua mu da eye bi betima ba no mo che nom do de aro so de we na nim no eda na ne wo wie de obi wa anya ne fort but de firi bi firi ti na ye se ne se so ni mu san no ma yes no na se fanyansa to nanom yes I be wie bone all right so de obesi anu no be wie bone okay apo club bi e ba ko pe bi wan no akoda ba bi abetation anim no ma one to bi wa mia akotra ofufo wa we wie ya ti no ko wura ofie decent obi abura oku bi empe ho ebetima ma ho nko heaven because the suban foforo abefra no na Kristo se firi mu wo sheda se wo beye obi a obura atwese kan bia emwa efiri mu a sheda se wo kwatwa kopra obi a obura didi atem ewo mu sa na suban na tentim fo so obenom se ne bi empe ho wonu we nyina wiase abrabo ne Bible sem no ebetuto yiye dia ma urade bumfu ayen konko abrante a oye akinoa Noah urade won na preach se nipa nyina sabe emewura akni Bible no mde betwa won tro se ebrai ezuyiri ni bawie na akni besi fo no pie hu se nipa nyina wuo na akọ ne man na ne were ho ye no konom sa no nim nom dada na Noah fort pa ano no obro ma hu zo abro kama odi asem na se but na Kristo when you nya no mfe no nje Genesis chapter 9 Genesis chapter 9 verse 20 verse 20 na Noah friase eye ekua
na no afirase yekua no ye bobetro no ye bobitro no nom nsa bi no nom nsa bi na obroi no da ne ntoma dan no da ne ntoma dan mu a na Canaan ejaham ekohunu na dejemu kwai no ka kire ne nuanom be no ana okofre ne nuanom se na sem ne hafet fan ntoma de gu o metri so momra na momra se da aburo na reja da so ana onuanom fa ntoma gu na batiri e de kokata won aja de da ana om de kokata on papa da ja so da ne won na kire ekire odane na ni kire o papa no no ehunu na dejemu wa hunu na dejemu no we ni so tete no we ni so tete ne nsaburo mu no wote de aba akuma ne bakuma ne ye no atenia ne bakuma ne ye o kan se wa dume ana o ka kire ne se so be ye ma de jakobo onuanom ama ne edima dome o be ye akwa mu akwa ama wo nua be ba de ko nsa ni dome ye ne sele ye adwuma Yeah. nka yade bi asabe ka wanu a Kristo chiru firi wiase anko mfa ne nom ne ma ne nya adwuma nti na so check kro mo mo we nsa pa ya no mu wani Yeah. ka asem twa ka sa Yeah. de no no ma nya mentwe no ho mfiri wo ho na mo ani padua na mo se no ti ye bon kokatu wo mfo se munu se de obesi afa so de nsa aka wano ana ebetimi kura jai problem wo mse nsa ya no ma se ya de nya later sa se ni padua Sir. de ebetimi kura jai Sir. na mo bi wo ma na ni je kakra nsa wo ntimu de different bi so ti ase nsa ma ato adwendwere bi gu dikofobia no ntino wo mu bi e makoma bi o mu ni problem e no no nsi ni heaven kokona but wa uto mu ntentan de wo se ni padua etasutu wo de creating tokwa wo de bokro no wo de di atam duko wa bia wo se nsade nsa ye ofedifo nsade ye ntokwa peni obobo ni nyina aso wa uto mu ntentan so unim nyansa nti obi anom nsa bebre bia open tokwa etosi tuto mu ntentan so awrade si unim nyansa unim nyansa onkuto mu ntentan de besre ne omo kan ye powerful message ne mo bebre bible no ma enya bonne kan dene nipa be se no bibini ate obede be hwem kwa so falumba o tie teachings no no amakotation na kanitirim no number bi aboza fe yeah na fe okura abetche na de no nya problem no na ma na ewo instances so what just mass dina metum bo na bi ma mo atiase because o se o no ma eni kwan se utomuntentan if you say utomuntentan ya say o yes and utomuntentan so wonnim nyansa yes wonnim nyansa wonye what I say wonnim nyansa why should you do that if ya ma wa dress ya pi na fi utito na oba na kasa na mo na wo ye ukunumpe na wo ye which means wonnim nyansa yeah omunim asofo na show free dim pa nyansa ya to ye interview nyina mu mienu de bi show free dim o re papa usu be mpa ko re kum chacha na be yeah e friend say oh that's what say enu to mo ka say enya boni nti omo no omo ti ase first o ma anye ne se odan first obi atin sa so free say wa de bia to and the heaven o kra de onsi oda sa na asofo ndi she team free tete omo church mu yeah so be teacher na wo mo edo suko akoma ma yate ase se be so se wono ma enye boni entomunten what I say all right then any Mr. Wada say woni won sa no ma entomunten te pese chro no pa say utomunten tan na wonim nyansa ne bi san so asewo ne tum pese be sewa na egu enimu ase na ense mfata if you say utomunten tan na wo ya ade bia wa hwa na ama wadaja aba montene what I say maybe na mo adamfo bi onno monsa se bi eso onno monsa ne enu mo ye na me fere se nka me di phone etwa ne picture enka ne kwa kam hu na nka me fi no nti anytime bi besimani su bi na am say me hwe ne sa na me kra ra ho ba ne me ni age ama ne say now onyesa me hwe me di me ni kusisa no ma no mani na am say wow ensaya ade ya hu sa kra do ma atiko yeah because na me hu di oye ya na me hwe na ama sebi eso me se me kan ho ya me time me hu di oye ya me hwe na me fere se enti nipa we sebi eso me nimo no what I say ba na me fere se me de me phone e bi twa ne picture na mama obi aye de ehu na wo se nka me yesa ba na me am san fere se nipa hu a ekwa e bi sa be si me so se na se wunim no na wodi woye we esa me de na deja ye de ato abontene ahanti mama ma ye ntomontentan second story making headlines on today's Koowaa Show na make I say you streaming live on Facebook Koowaa TV GH, live on YouTube Koowaa TV, Samdako's initiative Samdako's TV, and so yeah live on me so ya share my wife na afufron so ensa enka one mo de measure say asema esi and say articulated bia ono so
wako juregu wamwa ton ade ton de fo bi so a wetimu say run for your life na ye domo so kwa ye hwe video na ye ekuti ni green fi say articulated tracker elodu nua ma say dim ebe hwe dua na egu ba bia ni padom no ewa se nyame amfefia nkanimpa bebre ena behwe won kwa we ene de etoso nan a ka elodu nua bebre be tesa abehwe egu ewa asinfosu esan se dwedefo no hu ni ntamti dodo na edwane ya obia ehwanka say disaster management committee ni ehia yetumi esi edua awoso na yenhwe se ye makwa amasa nua ebro bucket no ne tenten no ebro bucket no be say bucket na the same na wosoro no ebia ye manfa ha bio nyagopon na da bi obo ye ho ban say etro bi etasi na adwoa na enipa ni ho ene ne yasi ebra ne nipa ho mo hu yo mo doje ye anya adako de be yam nipa pa mia be na wotwe miensan ba ko bi mi hu ye na me hu yim say aka ye betima gudu ni adwirifo bi ne adom kase bon komo kire se wo me se wo hu ntami dwane ye e ma obi aho anka de nanso so edi hu ato won so pa ye yam bi ahye ye se we de obi a ne mbese no bia we be sin ni mo bakati ni yo man shi ne bi nti we be ma mu ntina ha bi mu ana aji man shi je a ne ye ko ye dia nti ye be ko ye sei ba cho ya ni we ya to ani nti hu se ni aka ne ba e ba ye nti bi ha ne ti se ye keke keke ni hu se dane ba nti ye fast ni e free ye ne ma na because you that can it never ji afeda mu de ma no boyi ifra sinfusu ene brad mu kase kwan ho ayem hihye pa na so ye be ne de bishop enkosi be ne no ma sebi eya na ye ntanti ana ye nti enkosi timfo ye ni beti no benti bium ke beti ansa ye se enua ka bi akodwiregu kasa ne ye beti no ba se ne nipa ho mo yam hye o mo dwane de nke ye nti bi o mo nya akwan ne ho ade eton okay mpe ba bi se fata se ye ton ade nye de ma wo ma wo mo ko onko abi no okay tumeti anya me mobo nya me nwa odo enim so ma enim aye tene obi a prepenity enso ade ton na wo ton the pressure oton a ade na ese fata se bita fracture se de mu nyina mtonto ma de na ma je shop ni hye mu ho na mo me kwan na wo sa ne hia no be ba betobi o di asem na se amu akwaje kwan wo na motete wo sa tiwei edwiri gu so na avere wo nkwa bato ne a wo prepare nyina ene mma na bezo yo mu na bera yo die tu o fo yo mu mfa bi na nto ne ma bi nkune enya we ma ohini bi mfa na nsi fo na mpi bi mfa na nsi fo ibedi na tam ye ntoma ho na oba na abedi ani die at bia wo tene so betima avere wa wo nkwa kura ndi ne ebo ho ba wa wo nkwa we 22 onitefo hu boni e beba onitefo hwe boni a eba no de ne ho akoyinta na nso tete kwa afo de omo fam no manya so twen na ni atibe hu ze kwa ho a wote no ammoa no na betima avere ne nkwa because what in what could hint a chichi over to abra won't jai. Nanso to kwa de ya pe ho nya ntam fo ne de me de me makro school de me na me wo madu ne de chinchira mo ntia so be gina kwa na ho a amade na betwa gu ne so enkrofo ti make say no say ye ko ba bi a wo mode amaye na timamufo ne ntimi ma ho ene ye medidwa wo mo ba kwa ho de na no mato no mo continue ye nyina ye betena kwa no ho eno nso bi so I am about to say ko mu TV stations for mo bi nyina yaje proto ese beta fracture ye frozen bajoso ono bi amfani TV ni nkwa ba cho ni opeso obo advert wo kuma wudu no o ma ho me bana obeba ho dia so de na ya na bi ko ebi nko no ena masa ade ne ba se wa ko obi nko we da so gina wo to menya ne ame to ni me ba wa ba ede aso mu nyina ya adwen kro no makotena wa na da o mo to awachi na de ni ya wa nko dan obi so ni fili na se nko bom ti wo ba bi sa and se woni kwa wona se wona onsa no ya ne fa oba mbajo mebo sa eti ria se abra woni awo ye na ye ni emu ani mu ntesiri kire nipa na keep customers ba bia wo bi obeba ni no tie so bia bia store edo so wonya no customers obi so de so to awonya oba bia no wadum ono nsunya ndi dia dance je so ba bia wo be ko bia no wo be ye no aye ni yi a se nipa ko wono nko ade wo be nya atofo ama sebe ya to wade ndi ama Proverbs 10:22 Awurade nhyira ana mo nipa yo de fo obradwuma de ye mfa bi nka ho it is Awurade so be hyira wa wo be yo de fo abe yo de fo e be sere won enkwa hia
papa kwasi adman me am of as up so tumfo say tuninia o yes wo keka na ho nso okwan mu hu di an ye bɔ no yes wonye no so makumase ye fe kumase ye akono ansa ya corona ba yo se ye pamo mu nyina free pizza to we ayan sa na wokotom o pizza ta mu so kra ni age se environment na akono papa wo ti asem na se but omo na abegu kwa no sa na amana basa e bi ombe do so bia so kwa na kro no mpo na esa ba betna ho firi kro nim ne mu ntema ho no obi ntra bi nka sa omo kumase ne de okọ pa e wa akono wonye bibini nye o wati wo na no egu na ni onso nya wa asase ni bi metna on de odidi no nso to wa de ni bia oba wa ma hyehyɛ wa na ye ma na onya ho ba bi ntrae no ba bi okɔtrae no bi sa se ma na duane mi ana nge kyerɛ ba bia woti bia no Kristo se me mo duane mi a me ma de nkyɛw isa de pa bi kyew de so se da se bo a won sa be ko ano anya se unya adum store na nka wo pɛ eti unya wo no ba bia wonya no onya adum ana wodidi eti ba bia ndi kwa se eye se mo ntena no mo ntena ba bia de mo se mo ntena ko tena di woni me kan grow go station no man is omu nyina ntum kodwa kase na ehon na ho onfa nye bibi pa bi so na daache omati bamba ba ye ade ho okay omu to yi obi aya na be da afra kosoro e be da afra kodwa kase e da afra da ya be je se na nsen wo be kogos no ase ho krai na nye station wow depend je nyina firi ho wow oye ya no de ni a kire kwan so go faka wo soro ho na sesiesie wa ma ho no e be ye wakono wo di asem na se wo ye bibi ni be kan bibi foforo okoba ku mezu o afedo mutimi dia ba se soro na de because on the edakasiem ti nipa kura ba o mo yeah etu ye leader na so wo ni awo ye amfa na yansi fo na so be ja o mo nkwan de bi o ma de nche na to bi a o meka wato o nhira ho ni ade ade mpu afi no mo sesa kase asa kase wo na wa mo bra na tisa wo no anya woni ema yi wo no adoto ni ema yi ito me bi afra ni eden won se sometimes program ayi obi kura be so o kire ni aka so asamba de so asel be was attend no ya ho maso o ka asema wontie nti o so wo na wo ye wa de na ni mugo ni ni anu o so ka ye no eno naka en de se o ko fum na nipa ni na ebo ti so wo na ope eno wa fum ni ebo ti so enti masre ye ti manfura mi aso nya mre kakra na kuro ni ntimi mfa ne ntoma pamfura na driver fo episa aka na mi yi o mu gimi amo mo ketua bi se yesro mo obi nim se ne ka no awodin nim yeah because peka kra be dinti o jaisi wa komba dinti o be ni oni se bibia betuma sikwan mu asikwan aso ba aisa da be ni ani break nya was me yan kakra kakra dia koduru na makoye ade ma yan kakra kakra betuma ku ni pa ya we was me yan kakra kakra koduru kakra kakra so si so a obecheni fifi bi 4 dia obecheni so sen kakra kakra na ne de hen wodi fifi ku na se ba se ko break kakra na ne de hen nti omo aka ho bi na kuya obi ba ni chain wo unu sa ayemre so ye kodura ne ape papa to rendi ache no dia amanta mu za wonam kwa so ka na mwase enipa etwa mu nchen na fo do won tansa akosa obi yeah dia ba so mu so ye pa mu chew sa cars na risky tu ka ya dada apake fo to ba ho apake so unu so na dia na odi bom no ayemre apake ko si se metuma siesie bu ma musika ti mu ye ho aduma mu mfura kuma pa mu nye o sa ba ni nya fine bi de ma sa ankofo no nam na ade atimate e de na tie no afine no na samo na ma obepeda de pa no de abom na ne ma akọ ni e de se bonzi ye twa broche video a ka bi ti se ye na akọ yes and ejire go pa so na mra no wa ukura nye possible se sikwaso ama ni sikwaso o ti ase square do ko de mi se bishop mi ntwa no de mi se yes cars akese no mo na ntia na jo ba ekrom ade e ya bia nyina no mo nam ade ntia asodene ana ya police for so enforce mra no wogina aduma ya na ka na betwam no no agina no yi pipes no awe boze scatter ichiri orori anu aye ni sei no ne wa akọ kaze conforce ko wogina beria ho beria be mi ansa na abetra ansa no afiri go so abedu kumase ye di ni ana e ba na mawia wogina sa beria mo mtete woni ye dai be yi ni nsatinti so de ka do bache wo wogina ne kama so de mre beria aduma no afuro gina yi ni so no atwe ne kon ya ye ni sei no aso eno anu no wontwa mu nko ojibi panaso ohwema we bie ba ku na ehim no den sa we se no mi iska no atwe we se no we yin simple bra no ne no ko enti no ntimi enforce mra ni enti no mo so ye ne omo pe adan ko mo enforce mra no de edi esese edi omu di omo obo se bia na me de ko no man hye me ne ma ye ka me bo no kwaso be ma me ko mi nya mfaso so e better se me di na kwaso na ma ko nya me mfaso but okuro bia ye free mo e frɛ no amagana ayese ye de ye
mobile, absolutely. Now you won't say, baby, autumn last year, even when people want to buy from us, they will come. It doesn't matter, say, we're just so, and I seem to see phone in our car. The Nippon won't say, no, this weekend, me quite you so. The Makoto into say, be a me use and I watch people will come. You understand? Then say, you better not come be one, just a car, a be dribble from any idea. Mom, come in here. Bon by Chroma, there be a make us a be a song, as some to a penny be anyone more about or be console within 1 hour a day. That's it. Why you are walk up intimate so my won't come a here, baby, woodija. Alright, so I have to go for my first commercial break. When I come back, as usual, Koowaa continue. Stay with us. We'll be back. Homo. Me Joe. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and block factory. The power bubuano. A big biara said the opposite woman fee. Now if you my bosses say be, and we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and block factory. And a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yan ya dano. Ya poama baby. Ebia no near daje. Ebia woman on it or a control. Oh, prepare yes, here we are talk. Because when you will be a near. Uba see a home for so a beboa among estate at Tiapo, Yenim says Capella, Yenim 50 1 I was with my Libya and I cut you as some, and more than 50 one on a sentino, or for me, I'm good now, baby, I sit down. As you said, yet the blog papa this is meant according. Sabaya or try, who wonder. There are a lot of estate, Okota and Jenny Zoo and Minuato, Okota and Jetna and more air prugu. At the end, Yejina, ever said, and Yammer Cotote, and what did you at the master will try, and when you Yamsha and Moonsha, a bear. Yamisha, our fan number the was and any home for a deal, so a home estate and block factory. After to be a woman on it, oh, Ghana, open prota top, prota day, prota any yet, prota any baby traffic one, and nothing you play home, if you're there. Brought to be a open was antimem, and in Kura a drum was she idea. The Bertomania bow, now Yama Sa Akabi. Near dear F. Fenner said, you said Jam and any year list will be at the mount. As I see Kakaya Mitrationina, Sassika Kakanina, at the tech here, tech, Master tech here, tech area here and a walk. Brania Mobia, born so that form, I feel so. What a brought to Libby? Oh, I'm on it. What do you may see fields is sunset? Who will be our virginity? Who discovered Busian for nobody? And I'm for power. Who of a Mijinama said, Bra home estate and block factory. Check your company or on company cassia. And not her own workers no be a boy Jumano. Ubana my orders of a maybe 20,000 of blocks. Yaka creating the home boama. Who to your council? Near show 2 weeks, 1 week, 1 month, it depended orders on your home. Every crowd of no try in order be anywhere. And your amount bear 3-4 days. You better blog no. Yet need never casting, yet you have go proton so. After what will be a would you say? Or may I say Busukeke? Or your home video, dear child. After all, say indeed, what don't want Bukupa. In fact, so trouble will go you input near the corner of G. It meets natural dime plan. Your sense if you type or open the amount. Because and then the papa and one now. Near no point ye. Who you to my needy? Who pay few more and at the end of Juma? Would it be a hospital? Would they found workers at Cottenham? Over the sea, a home estate and block factory, so you be more fearly. If who will fear you person for former high, only baby the Fabra, the bone that would the mouth, yet the amount high at the amount, and be a control to the amount, open dining high, singing room self contained. Don't the time be a open beer, Rabessi, your home estate for so you be doing at what would have baby, because we are from home, so we believe home. Brevier, never been doing brevier, bosses, brevier, betasas, brevier, and behind an hour, Ubeisha, the number the Guasia. No crashing, your hands will be a din, I was what will be a din to my Javas as a par man so now, your man and pa and what in womb. Your man broke papa, service made, Akum, Usaya one, wire, Fred, near noon is our so my crown. Bah, Junior Dofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu
ana won kasa mu a wo huna mane no bia wa so do ani kire no eye ban herbal center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nompe ana se cancer eye nompe ana kokrama eto nompe mu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi e hye nipadua nimu no nutrients ana se nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobɔ ntokro ana se etim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe ba nkasa se enka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi etim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetenam fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrɛw ene senti no bo ho tene ne nsɛm a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe ne na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetena nompe nim ba nompe se yanka ncho se wono haban kasa wotena bebuo mu nti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase ya tena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon nso ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wose o hwehwe ba ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Shoreman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wose ban herbal center ya so ye foforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wose opa bia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena ye foforo esan wo ho nti ba bia Ghana mfana wo bia no de aka kire on se fa unompem hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unanti so a enyeye wo spinal cord kase titiu no minua echia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akwa wo mu ade ye adwuma eno na me yetimi gina brane se obese wo bo anase bia benante tietia fom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana mfa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma ewo difo ene ewo difo odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na akotie na num asem simape na wo hunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a ye difo mu ahodo minimo hawo kore hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gise me wom ni se wo yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wamo aduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia wo ye all 91 tiba bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa
media me dwuma media ne se me nya me som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wunyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sesi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwanwa na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bi a wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me so wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa ade benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. Live on Home TV. Of course, you're streaming live on Facebook, Koowaa TV, GH, live on YouTube, Koowaa TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. And I'll share for my yeah. Let me read a couple of messages on WhatsApp, and then of course I'll bring my third story making headlines on today's Koowaa Show. I have this message that says that good morning, my dear sister Diane and my one and only uncle. I love you. Oh, stay blessed. Evans from Borga Offer, well spoken. And where I'm going on, this one also says that good morning to you. So there's nothing more attached to the good morning that you brought. Yeah, Koowaa, good morning to you. Oh, you are the best among all. Love you. I am Esther from Sunyanis. Esther, thank you. This one says hi to you. So I have this one that says that good morning, Diane. Offer is looking nice today. Of course, tell him to tell us the quotation again. Okay, this says that okay, thanks, good morning to you too, but there's nothing, you didn't write anything attached. All right, congratulations to all members of Emmanuel Methodist Church at Onsu Agogo on the occasions of the dedication of their chapel and Saturday 7th May 2000, that's a 2022. Yeah, it's from Officer Junior. Oh, Officer, I know by. Okay, fine, cool. All right, let me go on. I have this that says that good morning, beauty. I'm Diane, watching you from Eton. So I didn't know much about alcohol intake. Thanks to Bishop for the clarification. God bless you guys. God bless you too. Good morning. I'm watching the show from Edubiase and I love your sample hair. Yeah, I'm free. Okay, so let me bring my third story. The other two guys say, yes, holiday be a man for swimming, a man for beach, a man for you know my baby. Let's do the holiday next year and some biggie and then some polo and not see. The other two guys and say about be an answer crabia when you're in fish tonight. Cocoa beach with the most Wakoshin and quite a home mother and popping. Ya wo school e wo Kokurobite Presby School wo JHS3 e honum e na kwade wa ne mame e ka kire ne so esanse ye di Easter na amafo beji buma ba Kokurobite nti we ye na so anase beka se ahwena no pe enti yanka hye e wo se fa kwan bisu ne pesika enti akwade mame yire ne ho ka ba nkushi tolo en wo toto samo ka ho e chi makobunu bi ne wo de fra ne wo de kokosi pona no enti fra mache ya kwada ne mame sori ye no wo moto banku no a okosi se nwunu joye na anwumre bre no mu no na sakwada no wabre ene waka kire ne mame sa fedu ogene ho enye enti wo mane kwankwada wo obi a wo mo ato ewo empona no a wo mo di si epoasoche no sa no ye den a ye friend say see defense no wo di eso ano wo kwa akopa kirase na nwunu na ba beto nchemu enti wo pa kirase no wagena ho me kakra akwada ne da hono mu a abo bi so o nse Kokurobite nsuso de bebi abotan so yi nanim no yi abo wo ya so akwada ne da hono ma de omuti ya ni grim
ede na esie de na esia yes wo no na abu no am so wo bu a ebeye afi omo ese ma me ne kremu adan a wose me ba na koda sa wo na sese wo jemframa na ese wo ya egu ho no mu a wo egu akwada no so eyi enya memma mrem ye jiri kokoyi akwada baywa Rosalina na adokobuli ya wedding fish edu na ya na chese waye nyame dia kokro bita ye ka waga South municipality e won kran ha no mu a se ebasa fofida ne enkonkwaji ani na amanfo agihiren ya ne wo mo gi bambam e wo beach wo pa eti ebasa se nipa no doso e ma nipa ni chi bum kokko hia ye obi ade na ho de nim de ba ye ene animu na broni baka se instantly ene omu yi akwada no na so omu yi no de nyampe no ye etina waje akwada no nkwa na akwada ne maame any patient de ye jochi wonne ani no edi nkomo bisa maame hese ne ba ne sen ena baba yuwa akwakosha wo yase a wo na buaku no ena wo bu nkunta kire ye bra wo mo sori ye efiri kata so akwada no ye djuma boafo ankasa boa na mo bebeton yo ma wie mpafe wo mboabo mo ho akofia de ante se abeto no akwantimfi nipa ni chi bum kokko hia ye obi ade na ho de nim de ba ye ene animu na broni baka se instantly ene omu yi akwada no na so omu yi no de nyampe no ye etina waje akwada no nkwa na akwada ne maame any patient de ye jochi wonne ani no edi nkomo bisa maame hese ofa emu oya da ya rade mfa abogba ne kra esi Yama ya kira ninye. So mudium na mincha me ho sima na mema sisia. Stay with us, we back after break. Home. Mepa Joe. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broke factory. Abawa bobuano. Obi biara asabi opese wo mre fie. Na afi wo mo boss say bi. Na hu say yes, ampa esu mi fie ni no. Eye home estate and broke factory. And ye sa ade ebrewo wo estate a ebu men say su bonkum ni nifa nyina yenya ne da no ye boa ma wo baabi ebia na oni adaje ebia wo amano ne wo akontrum wo prefia yesie wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire ho asem bible so odwuma ye ni bia na katua asem amodwuma ye nim fifire mi wo na wo ne senti no wo for me am ko gina ho e bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa dey cement akodan sebe ya wo to a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu ade de ye gina ehese enye okoto te ni bu isene na me kana atwe no kana so onipa ni wuda eyesen na wuda na efie yewom ko efie yewom se wo ko ho no eyesen efie a ye to party e hoko efise nyina wie eno na ye nipa nyina wie ye otiasefo de hye na kuma otiasefo bia so de hye na kuma mu awreho yesen se awreho eye chance de na anim mobomobo ye na akoma nam nye enum na akoma nam enya anigye aya so obi kwa awreho ma no wodwene obi kwa awreho ma no ofiri hunu nyansa sa nipa nyina yi uma ora ho no na wodwene se ne se ewe no onya adamfo pa eno crazy obewu ana obusa ho se ntime so mekosa ne amebai da trust me ma me ne ba na awuo to azam se mo ye nyina aninye enhye da nka me sa ba se ye minua na awu a ta fe na mo da dwene ababusa se ei se de nam ne nam ko be watimi ko
Debbie Menso Mako, the Greece was say, and 1 year, a mouth journey, a master show near me, a month or 2 a year. Now, okay, Bible now, every son of a catch was any papa co. Any papa names so at the co. No, be unfunction, I come. Say, Isaiah 57. Or say, or funny papa co. Or funny papa at the neck. Now, more be on Onipa bia what has man you know say ni papa na ekọ otene ni yira otene ni betimi ayira asase so man fan hye wakoma mu se ebia boni bi na akure ya ye anase boni bi na eba beba nanim ana wayi na fi ana urade yi na firi ho okọ asumdue mu na ohome ewo ne naye so enso wo wotenche aye maame ye baatan wo tinisuo para urade obori wiase nim se sede maami di abofre no dance o ya akora papa ebire bi ba be ma bi wo mantam wa started da no abema no be ba banyim no be se ne attitude obedane ahye woni amani nya ahema mu nkonti awrade do abofra no be fa ne na akọ se be ya obenya nkwaje ama ne kra Jeremiah 22:10 Jeremiah chapter 22 verses 10 Osi mu nsu ofuo mamu nsu oni pa wewuo na munyam no mamu nyam no nso na sumum na munsu ba bia okọ munsu dia ya munsu sa akro ya wawu ya branche ya wawu ya luma ya wawu hefa no wokro na won sara mabie because kwa wokro no mabie o mo hunu na awu asase so na wo asase o ma me hunu biem etiba bia wokro no wokodi mfie bebre e wo no wokodi na bebre tibuza se wokọ asumdue kuro mu anase wokọ awochire kuro say awochire kuro mu de na yesu no wokọ bre because e ho de obetime di 300 years wo but what the 300,000 years okay. That's the reason why I buy a bonus on a cancer who up to date or make beam. But yes, I tell you so and they will switch on and now call Bedina Sati so. God told a man Cassius who 2001 when he moonate. So yes, soon and every long time ago. What you have some say? But Bizan and an inferior soon you're 70 years when you're 100 years. But I would check it now with the woman 100 years. Wow. A chess when people who are be a walk. Mfie no do so chen ye di na sase so ti se yesu dia yensu hwe se se de agane ka no o wonsa ni fa so te ana o wonsa bonkum so ne gina nhunu ni sa wi a obo beto yem na afi wosuo ma ho se wona wo kuro yi anka he na wo kuro kra ne ko wi na djuma ka so ma ye to ye ne ho bia enye even Jesus Christ kura na o ye nyankopon ba no 33 an to aso kese sa okoi because or completing the mission. Oh, he has to live. It will be say you trust me. Hey, yeah. But a Busian fan show Muse. A yes, any pacrodia day, a crock. Near castle man, where we. And no one's an asman as is a fan of our so by. Is a new rasso or genedia. We never cat. Was it me pum? Me manqua. Me pra. Me sa. What you say, Massy? 20 nimney a year. Not Danny Daniel Diane or yet the money ma. In fact, the UTA store there very sad. Say coming park coming traffic coming me baby say enti say be so say be nyado na yes ma me ma abofra ne kokoto ade. Yeah. Really? And go na ni tua wuo no. Chechechire owre. Say nkoto ane say eh ensu afa yi o. Oba asomasi o. Nyam na nsoma na say wonko 1 2 wonko 1 kra me. Minimum posi wonko ho. Tibutuo nyam ni se bi o mfikire wa na one ne nan fufo ma bi di agro. Ne yesi nsu afa no. Ubetimi abodam woto ese ka aboba no wan soli bi ubetimi abodam already when it tua se ni nya na edidum onye boni bia wabre oda kakra de ma wure chichire kakra so when it tua obi wuo ma wure chichire danse wani ntuam ndina so obi bawu no wanya furu na nsu a etimi eye no dambo no e ma me ya bullet van se bullet mi hunu bodai ni bayi otu radio so te no kan e se kiam fa me bani furu mami am rent chichi mi hunu na mi no at least me hunu for the last cry it's ya kan fa mamre mu no so obi wu na ne masusa ikipu omo odem ye be peja furu na kwa ti mu nya wo mo won firi ne kra mu nsu no no hunu sa ade ni ni hobiem ko ja na be ne se da so wo be hante no nti no so unya ne sa uye okay dan se wani ehunu no nti maame ne de na eye abofra ni mfi obedi anu wadi no obeya abo na brabo ma no obeye ye no okwa onfa sumdi nko yemfa futu we mama bura ba se owo de very powerful si awo na na officer me 20 years enti nipa bia na nyina nsa no wuntu de wunyina na abesa kira furase tutu na mo ne se de ne maami di adanse
Say me bayi o ya akura pa say me ni nya na ye no okui adache okwa ose dimpa na wose wuyi esina hunya ise unipa atu agya dimpa wo wachi akura ne mfa so di ko na me kra ya agwo so oyi ba akokora to wansa onse tomle bi na abanyem priwani se so otiase bi nzu wagya bi dia replace ama sam ne nzu wani there is no replacement. Absolutely. Why you are the chair? Mama njeche ne ho we. Okay. No hunu se. Se beta fratro no panyin mpo da so to akura ne ko. Nti tam bia wa wanyini no. Se panyin si due nyina na problem. Nsu betimi akọ. To osuba bi wo ne ho anya. Enna wo so hwe. Wo sesa to. Obi oto bia nso bekom no. Wo mu ade. Job 21:23. O say owu ahodin pintin. Onipa bi wa ahodin pintin. Enso owu. Ebra na ho to ne mu. Na na somju ne mu. Owu. Nipa bi wa ahode pinti ushia na mfa owo nsu no for example bishop na nyako na ye mu via mfa owo nsu ne da ke komu vim ne ase nyini obewu a betima ko yi sunsun mu ne yibikara sa na abeka no o di ase sabie son enso bishop ye brane sure enso one da ho no wo fa sa me kwa de na ma fon would me jan and chana aka just one be wuntema they will point me and leave him but ne eba ye no ono na ekọ ye urade asem say onipa bitimi wa ahode pintin ebra na ho to no nisika nyamu ye die mu animonyam no enso owu okoda din a wasemansori on soli bi mo bekọ nti eno ntinam se dan ade bi a wo ye fa no kredie nantimu emani pa nhya wo so se suro nti obi sika nti utimi nka ne abese wo ka because da be wo nko bi sa onko na be kwa kogina okun nanim ti ne wo se wo ka kire ni bakroma no hu se akwawe wo ho anka asemi de obese kire me aka kire ye ne gya hokọ da acho kosa ni ababa yi koya oye free on de dan ne bubo no ebia na me de be ka ebia na me da me nsole bia be ti keke bia me sole program se ya akasa kama misani abusanya na ayina rock me na to me na mama dan nim kei eno ano fa nsole bia unnim ba bia be fa bantu always prepare yourself because when people bia wo sore ano pa try say o papa be do so acha oboni oni ba bia no a wotre wasase se o be sore ano pa boni mfra no badam bia fa she otim say me try say na shem ho so say me papa ye no and no so ncha me boni so otimi hunu ne say you are good to go da obe wo ni be nya dance pa bia dia fa ho e mo ye say o de o ye wiase ni mu nipa bia na mu bia e problem ma so free say adoye ne betuma mo nya papa da koro pe dia to am e ho say na de sorry wa ye so free say nkomodie ne afutuo na be ye papa ya ye because o boni de onim say ka ho bia boni ya timdidie bia boni ya bufo bia boni ya menteme ho ase o boni ya konkwensa eno de oda sori bia nim say wa anya ho nto ti sa boni ne be apeti we papa be na ibi hyehye gu akwan mu na ye na sa boni ne ntimi nto ho mfiro ne be fra ya hu say do so chen no na urade ntimi agina bibi so akwansida aka to say have consideration wom na consideration obi ankobi o bible no kwa so nipa bia no tena sase so consideration be say papa na ba no be say me be die da bia na boni ne papa nyina 100% or try say 70% ye papa no o ye na 30 no e boni ne dia ne odi ma ne ya akono we tina so aka say mo akwapa no kwafo the teacher kro ye nipa ma ke ne 70 over 100 no so wa pass dia me awurade mi ntimi nwu mfirim na mo ko pe no 60-40 papa ne ye 40 dia wo hu ba bia wugina mo obi me kan kire wansa obi ada so le nei se konkonsa etirimodene edwaman ensambro sa ne mo mbugo so nyina wo ka ho bi no ane na dwuma a wo be dress ya kwa ye na ade a che na ade asa na na nkwa so ko na wo hye wu a dia na ade ko gina jana ni mabodi adanse esere to bone ne kakra gu bi jacket wa bi untim ka zo tu nyina gu so fo be kasa che bi obo ko so fo ko bone a wo ye jakakra bi etra sa papa na ne ye etre no be ma no ma chechire ho na so timi yesa ni se ja ne kwa pe ni mu a ana se wo da ne to no ma ya wo be bi china fa bi sheti atemu da nya ma sese nipo beka se ba sese kro boa nya ma sese ba nya min se ni wiase ne na emum owo di nim tama beba da bia prepare ho unim fia be dina sase so da bia prepare ho se sa atemu da ne ma kra no owo ba ma hia matemu da no ko Kristo se ani da so bia ni wo ma owo ni biom uti me ye papa biom uti mi se be interfraction e me yi obi ado ye biom no aka sam de pepa mboni a ye isa ma na woti ase kakra no ye to da abeto se no hu se funu da ho no wo sere ko ba bia no no ahunu ni sunsun no body na ni agye na okofo ye si o ma ho na ni no smiling
obi o yesie na what think we share fridge mu chance what so da so no amu na gina wo ni nyina di adanse se nipa duane ani agya ma so no obi da ho na osu bi o yetimi di ade so na ni nyina so se still a cheers ba na bia wonam that time no ya na sunsun ma we nyina asi ma hunu se wonye okay no da ho no na bia wo no asomdue no eteki badwemba ye wani no ti ase obi tim kwa ya so se efunu no me se wati ni suo sa na odi ahenema ne ma wagya na chire no ono fa ma ho bai obi nya wuwi ofa ne ma ho o hwete bia wo kokom no a ena egu ni suo eno no wo busa ne ho se ye dimi mai su be hu se no ma metombia no no wo suo because bia wo kɔ no the Bible say odefo ni wuye saa so no ohia ni wuye na odefo no kɔhwɛ ahunya ahihia bia no odemu a na sɛm o ka ya ne se Abraham we ebetimi asoma Lazarus no offense to Emeka Meketrema. Luke chapter 16. What the phone will hear him. What the phone will hear him. The phone be transas. What the phone be transas. No shata the cock. No shata the cock on in the assetra fetch. No, the assetra fetch. No, hear me being so. No, hear me being so to a crew. A friend and Lazarus. Near friend and Lazarus. The no cotton of Bubuano. Sa, over here in the beard and what was Canina Bubuano. And the condo said, the condo said, would improve. With this Canina did you and you are the woman Kraman with DB. And so I come on better free. Now, so, Sicanini man and Kraman. Free Cromadia and Cronia Bini. About say, we're here near now both over Swan Quabra. Both one of the Swan new woman in the Quabraham. No, the phone in Sui. And what the phone in Sui. And what question man in this so it will be who I see no being so above for Calino. It's in your Calinidia, so the Danoa, who's an ecran and Yajana was straight, and ye see any food on who's an Uraho. Was it Okwesieno? Man and his son. After a man and his son. No one summer. Why did I know the Amunim Samadi Dano a Sabbath fracture or no man and his own? No, that's some other quite and near yam. No, when near yam. No, Abraham at Chichi. After Abraham were Chichi. And he said Lazarus to train a cuckoo. Said Lazarus to train a cuckoo. No, Tim said, I know Tim Catcher and Abraham. Miss Mobile. Suma Lazarus. Suma Lazarus. No fun and some fun and Satya. And one so. No family. I'm not so missing. Can he make a tremasso? Because I'm a daddy, I'm a Hunun Kwa. Sikani Yajuma wa Hebium. A wager from Mamu. This one Nippon was Ayawema, what the Danabos and animals. What to mean, Sreda? To the auto office and the Sika Waja went in Wosu. What to office and the chair was in Yentin Wosu. Name the cra and Nim Quanji and Tina Wosu. I was Suma what once said. Do so about Sunny or nonsense so I call you now. The best say. With the meaning, sir, Tim Woody and you try to buy you. All right. Yen in our banner, the Abassa, by Yensia be from so for quite yes, as I could bob you with Nimyansa. So for quite yes, as I could bob you with Nimyansa. Okay. You're quite yes, your man send be ready parkum when your baby, trust me. Junkie crab quite yes, and a crowd. A whole pretty chin and him and the boom foo. Go help to that down on our funnel. Once a doctor could be 2 canas and pa. Do you suffer what you would have yes? Now, my salvation word pa. The nipper be or 2 will be out for. Only say, ah, Sammy will be because a dancer boy doctor will be better man. And see us off for Yabe. Honor, by phone and down no. South Zubu at the Diana Baba. Diana repeated to us here. No more for no much of a soft for check. For one can be betrayed. And it's so no. Only say, Sabi, I mean, say, oh, baby, because Yaya, and a Nimrana also. Baby, I'm a cousin. I miss them, baby. I am a fat to be a yaman and a cocoa preaching. But no fullness of the Akasach, the one who said, we have a long way to go, and you have to practice now. So, when Timanias animal, you're done bedroom, who be soon, and not your home fit. No sham papa basha talipa ka upemu na woda die kan sase ye shitoni ada unia bi bewu na ma me bi oba opa bewu no unya pesa na abetim komo na ye dia to mfie bebre no ase wa de owu asa wonte yaw ukwa wie bi asama do na abekwa akote yaw no na emum se nko bi oban wu firimu ana woto bi ba no wo si adeda no na wa mpa one ne di kongwansa wo pre na wo mfiu wo kasa no wa wonte ono ye ired no se ne iPhone kro meje na de wo se ne kaki kra wo mfoso meje na de ono wo kame ade na fede na japade kra wo se no emfa ne ho oni tamfo atima ba wo bi ontima mpamo ne se kwa ona abo se ye all right yam pray na yam my papa and also and say your bonny you nyina wo baby ko enti de wo ye bia no
Chone crack also be chia ye so cat send ye yuma esitie and bishop my be pesa quotation no there be amenameno and amede come asem say eradi be chia ye nyina ka eti send ye yuma esitie wo ye papa obi chia so ka wo ye born so be chia so ka wo di kokon so be chia so ka wo twa ni penent so be chia wo chia so ka wo so wo ye man ka obi ewu na wo kum no why motoro bodwe why agent no eradi be chia wo so ka na so wo de nwira fofo bi akata wani ema nipa nya hu se wo na wo ye yanyi no erade betua wo so ka te sene unyuma esitie my last story am dey bro and I in fact wakata ma ye homodwe na twema adwen si no ma be bre so erade onsha papa evangelist mama part or the nsem bi aba betija no dey this time round no oba no it's a main kind say oba no in a hardcore way insult party or to be Ediama Papa Subampa and a pump for your video neighbor. And I am telling you, Subampa, because she needs of one to say, on to me diverting me, my tension, and Kokwasia be a one more brafo. May catch no Subampa, Quasian pennies of one. The Okrona to tune no Jimmy for no dino. Moko Kanchan say, Mama Party say, on to me diverting my tension, and call any useless be. No. Dabi mon kanche kwasi ampani wo wusu bempa aboa wo wusu bempa wo dwan wo wusu bempa kraman no de ontimi nwale no sofu na ontimi nwale no mon kanche ne say mama part say me ontimi divert my attention or chidi mu ko Kenya me the docket will come me nya kwala o madwimu do ne madwimu do I am very smart and intelligent. What was say? I am very smart and intelligent. Monko kanche wudi force of one. Sekla no. Sekla of one. O giant no. Dia ekuro atutu ne Elijah's soft one. And as of one get when you know wale. But ono do so wantimi nwale. Na watimi ni oba ada. Na ne yire timi ye 24. Monko kanche wusu be basa me. On to be diverting my attention. Usubampa. I said, yeah, the whole bloggers. Oma wow. Obi antimi amwa. Mami ngege went to me amwa. Pepe Stradon went to me amwa. Hey! I said the manasi. I said my also Usubampa when you guase. Usubampa will you shine me what? Will you shine? Nya Jane Sachra. Kwasiana wakofani say. Or expose was of one. Or expose you first. Nenya Jane Sachra. One away Yamichuma 30 years. And Jimmy what Jimmy ho, me say na holiday. Also bempa me ne befa kodi abuafunu. Also bempa. Aya wa Jesu betimi di manasi. Abejo nwa firi nsam. Sha. Na ofo me be ma attention. Wo kotam na bra wo de ne kotena kwase ampani ni TV ne. Also bempa. I said, yeah, the whole bloggers. Papa. Now, Bacho, I got that. Say, we're diverting attention. And I said, what's so being to me diverted? I said, do I walk out, you know, attention, I'm here diverting. Casa, who can answer for Casano. Nyas of Mukaseni. The radiasum, some mutia, Manu Kurani Mutia. Malachi chapter 2. Tis a Muna walking. Vaswabena was war. Malachi 2:7. Malachi 2:7. Necessary or software no credit. Necessary obi a wabɛyɛ software evangelist wapra abɛfrɛ yi ɛwɔ so wa no kura nim deɛ. Na onya nhwɛsoɔ ma afoforo. Na afɛ wo yɛ nhwɛsoɔ ma afoforo. Ɛwɔ mmara ne so die mu. Ɛwɔ mmara Awurade ahyɛ ne so die mu. Efiri sɛ asafo Awurade bɔfoɔ. Asafo Awurade ne bɔfoɔ ne wagrada na wabɛyɛ sɔfoɔ yɛ Awurade bɔfoɔ. Nanso mɔfiri na akwan so. Mɔfiri Awurade akwan so hwɛ nkwasi asɛm akeka. Mɔfiri Awurade akwan so hwɛ nsɛmu na wo keka. Ukwa Awurade asɛ ɔse de ɔsuo nipa sɛ wraka ɔkwasia no obedi atem wɔ ho fɔ. Matthew chapter 5. Papa ndia no aka akyɛ wɔ. Obi bɛka wa sɛ minim no sɛ me ba bɛka wo ntia yɛ minti kyenkyena ɛno de asuba no no. Na sɛ first na bigger place mi di atem no. Na wo na ahyɛ akyɛ mu ɔmo yɛ sɛ nyɛ sa. Matthew 5:22.
Matthew 5:22 media me semu se obiara ne bufu ni oni pa bia obufu nia obedi atemu obiara obeseni nia obi bia wasiri nia se raka obedi mpanimfo ne titi asem ni yefo no obiara obeka so oni pa bia wo ka okwasia no obedi fo akojama ne hunu kuromu onye sofo o me fra o nkenkawe eno de esuban no waye papa ya ma odi abufu an control na koma abaya ma ye de na kwa fiaso hunti ankonko bi da nti wafa ne se wanya no enye o mamu ye ne waye ni pa Ghana na o mabu o mani aguso anka ade asacha ade be fa nwaja akọ different level na udi office wanya ne wawe ye be ja be gika na wo ye de odi dada no wawe ya ye be sa lodu o mu nyom be giska wasacha be tua ka mo mo ase ni person so ne so ma sabi wo jimi tra so do ade no no awo ba wa ba wiase awrade adum ska umfa ani die mani pa bia wiase ade no da bia be so ko bia so bi kwa sa na abo afu sa na ebobra wo bobra sa na ebobra wo de aka obi dia wo ani gie mu beka ase wo tufu na wo ye no wo ye okay obi ka wo de ketua bia no wache mu didi atama oba basi a wani tra mema enton ntu sabi efe sabi tafrate wo kunu oni papa wo su be pama na wani monyam wo Ghana papa ni buni ne ho fe papa wa fa toto ho nsem ne yemu se Ghana pa ya ka obi o ya recognize nipa wanyina du se ne ho fe se ya fa okuru compensate be fa woni mfia baba wo su be na nim ni ato no wiase abrabom are na wo jimi ho za eno de no nipa bu amane mu nkosi enye asa papa na ya mera wo ya ne senti enti wo tietia ne fa ho de za ya ne nipa nante na Kristo sum na kenka ba bre ka sa akireo enne wo kura gina so adam nipa ma ade nsato ne mo ma so wo wadro no ni nyina wo de ko wo bosum ni nyina wo de ko ade yesu ban fi tantana no a Ghana obi antimi nka nche na wo ya amana aboro so sa ade ya no anu obi papa tini ba bi sabi obi o congregation chen wo na aka se na nim rough from sa obi a president kai no wo aga da president wonim kwa abone so anadu nim wa kwa abone so no onim wo chade ba akwa wuzu empa yan Ghana ya bone ni pebo ntiri so che ba akọ na nipa we wutimi sa ho didi na tam na Ghana fo nyina to na asofo nkwasi ampafo bi so teto no mo he na Christian kanse to no mo he wo ba besia ndiye mfa Ghana ma me boa yan to Ghana nyina ma na nya wo dia o kasa ma obi nkabisa na abeso ye na mema to anim di foto etimi mfrese ma me ade a wo ye wo tra so enti jai Ghana mra ntimi se che ne kan se ma me wo tra so papa ni hiti ko ni fie sesi a mo se mra ne se na mra ne nka ncho so obi papa pani ni na tam obi mra ne nka ncho so oba akura woni wo kwa so kasa tia be ma mo bible no kura mra nka ncho bible ne mra se ma mo dia ya hobrase ne ye nya do dia ma mo ne wo ye ya hobrase no wa fo so be fra Kristo sumu ba be hadi ba adwene sa ne tra be bi ate dadai uwia no betu nyamnyoma ase nipa apa wasema uwia no asa ya hunse no de no na sika fo okroma atitire okroma Christian concept wo kwora agina sale munyina muni ho obi jimi se mu meka kira ya da ne bo mo ana mo buafu nipa ni yese nka munyina mu preacher na from ma me no nto ne bo papa ni nyame nipa ya aduma na che eno me betuma ba wo so ne ya hunu se mu do mu nia no mo boa ne kaka obi atwi na ni akira obe ya mu de am be so obi nkoma mo asofo nketu atwa wo se nyanya wodi ye ohusu bempe mote edan gudo ti wo wate computer mic wo wate nyame obolo ti wo wate obofo ti wo wate obi ni mate musum nim se papa wo ye panyini wo adwuma nim kya mo ka mo mra me fight ye ye mo de am be so obi nkoma mo asiasa ma kwa muti krom jimisa na mudi tikrom na ya bu akafra na we dia bufu a eno dia no wo akomu a wa bu afa nipa so akanta nipa so wo ya metofo mabo wo ya obe yo say ya kani nyina mote ye apozi fo mpani fo krom amote ye nyankofo ba ebe ka se ye ko ho no wa ju sika no asabo mote ye motetre mutiri so manche no eno no asaba be dia tum se ana ya sa no wo ye ko ka sa no ko so dem wo ho no mo jwa so wasa change no aba edi mote ya no ba kwa kwhyem no wasa start nkomche no odidi nipa mo dia mo ntino na ne obechi shaba na so abecha akom ne de no. It looks like I'm not saying na
Sanya woke Kenya, will you be okay? If no, dear, what are you doing to someone father or someone church members? Pastor. So I yet ya Solomon. Okay. Some papa no do madam. And no dear no. Says man once sir. There's a common pain for Biaso and Canabia. A domus when you move town. Uber Yano was even Panabu of Rockaway baby. Nan Yamasam Madase. Bema Suni Matem, dear sir. Did your bands of Babuno, Memuna Macaco Tiano, a for consul must say. Bawa said, Mama Casa. So be Casa Wabra, so I say, I don't know to me, you will be good in a town. I don't know to me, you will be good in a town. If you are also when you so say, a papa no and a catcher say, Uncle Casa, a catcher manasi. Says any friend, so Uncle Casa. I don't know, say if my part ever evidence there. Diane Bato Mebo. Yet there's a radio was of but I asked Monam Shimtako, the rabbit wine. Namian boy, a Quabia Bobasuya, but your son and put Chema Berry. Into who be Papa on Penasem. Yeah. Now, two what do at no man as Nanosa play, I have a perform the no. One on Timmy dinner, Tamarana, who's a bad Aquaniswa. Woman as a chrono, I know one a better now, film you recorded for above one. Now, names were a conquenseni. Now, names were a bonia for. As would you know, you would then the overcome woman. Manasi crane and near ye, the fellow said, Andy, I better now feel one more year recorded, and then I owe dead. Some no mobile exposing call for us and now so share general down for no more. What you yet yes, yeah, your mamma do at them, yeah, woman, and so now no man and am. Nana you could do be a chidia or Casapana could do Bacrata. Would have been a crocom will be as I did Mississippi Muya, the Tom Sonso Meko, media wonu Pandia means Rokra, Tam the Swamako, and me that's a tiazi party. What will be so for Biatman and the Quasono, and now me a yoke crumb and about no more than what I know. Mamoni aba won so sam wo fa se ne wonti buade ne susu ade ya ka asem afa bi tu kotodem agada buade ankam ka so betie papa akom ne peso me na me ko ya ansa na mi anu wo fa otino ko besom ne ni pa nya aseta na mtano le to ka so abesa cha na ngose mpie ga se ade ofa pre na abamu no di ka abesa che ni pa ngozo tie ni kasa pa ya me afun wo ye fun kakra pa nipa na tubu so a obi ade won sacha wo fra ni edi nkomo but wo munya gina ba bi wi a wo no azo mba ya sa wo de unka we ba bi hiom de wo mfrɛ na mbetua muka ye tu mfuna mo mfa nya me wo betua muka mon ko so nya sa na ntokwa sakasaka yensi. All right, you're live on Home TV. Offer come down. I need to just cut you off, but then Mr. Part, come down. Because I know AI my catcher say learn to ignore people. I think say we ignore more a bad boy. It maybe that's what you have to do. I like you. You're very beautiful. You're a very strong woman. But I do a comment. Now we feel is mine. Oh yeah, and I make her say oh yeah, I didn't come at you the door. And the message say learn to ignore people. My ignore the wakamati the way you the makabo mamuye bia me hu but me say my ignore mo and family ho ne de wo beka but emre ne so a menya nyansani baako what you say emre ne beso wo benya nyansani baako nyansani mienu nipa pempe beka say mami wa satra mo ya onfi mu enti enya no na aka zaza yeah nya na wuzu mbato amekuman sa na obi dia wa what you say enti wo so a wo fi do that and maybe best one and crofone be pon ma na crofobia aye kwasia mba cho what you say erade come but yanko home mistake na fm be me lines no me ma 5 minutes 5 mathematics erade nyankopon hye onipa bia wotie me anopai home estate and block factory na mote yanka na yesrom sense asene da so go ko mu ni a ho kire chi abachi yesa sikamra ho nto na bia prot na sa pagya kodron untimi tineye da form sika kakra da wa da kan so nya hwe fatoto wo de odimi nya hwe wo so kura na be duru se wo ton 500 da 2 years time na wo ton 1 billion betuma se nya so mfa so ye tren this can be da kan so do mu ntumirika na obi amra kuma se de bro no bia no ye ni prot wo so e se usika na kire wo pa dum prot kra be mo bi asafokra de wo fie mu asiwa ye ton kwan dan chemu ni chemu stores nko aya ase ma esoro ye bank duto se fie no a udim se usika untimi ni
okotafo ehemfa na wopebie wokɔ adwoso dia na sɛ abububu da yɛhu nia yɛnyɛ no na wofiri sɛ betake kɔ adwoso a your filling station asase kɛseɛ 1 acre ɛyɛ 4 plot ɛda hɔ a yɛsi dan nyinaa yɛsi so ananka filling station rane nipa ne sɛ be ahokyerɛ bi aba ne sɛ ɔpɛ sɛ wɔntɔn nti ne wo a wopɛ bia bie na ɛyɛ fo yɛahyehyɛ biribia awie bɛnya ne ntɛma start ayɛ business meka ne si anaa sɛ meka ma me ama ɔfa se kwa mekyɛi mu ɔmo de filling station ɔmo te aseɛ ɛwɔ do so kwan ne mu a ɛne yɛatwa de akyerɛ no very nice one ɛyɛ biribia awie kama nti wobɛyɛ no ansɛ wo ma yɛde petrol na ba na wode agum fam na sɛ wastart a wotɔn wadeɛ ɔmo tum ne kamera na yɛmmoa wɔn afei so wɔ nkran wabie tv station wopɛ room ɛde ayɛ wopɛ fie mom so na atɔ a yɛwɔ hwehwɛ fie kɛseɛ ɛwɔ Accra esi center of Accra nipa abu wɔ hɔ nnwuma businesses wɔ hɔ a yɛbɛma obi atɔ kama ne yɛtwitwa ba no sɛ wopɛ bi nko ana nya frɛ yɛfiri baabi bia sɛ nkradeɛ na mehwehwɛ bia yɛbɛtumi ama obi ama nneɛma akɔtɔɔte de ama wo wobɛkuma se yɛa wotra santase kɔ anyina mu a wo santase kɔ filling station la hɔ no a yɛwɔ fie maako 7 hyɛ hɔ yɛwɔ 3 bedrooms yɛwɔ 4 bedrooms yɛwɔ 5 bedrooms ne yɛwɔ aborosan a sabita fracture ɛwɔm 7 bedrooms na ɛboɔ no nso deda fam baako yɛatare fie no ma yɛ biribia wie atwe nsuo light biribia design na ɛfɛ ne yɛwɔ bi nso a yɛsia plasta yɛ biribia anso yɛ mpenti because yɛnim wo kala a wopɛ ɛdedadeda hɔ saa wode ane sɛ wɔbɛba so wanya sika no apɛ sɛ wɔbɛfrɛ sikafoɔ okuma sɛ deɛ wɔ sɛ wotɔ kurom asase ana kurom fie na yɛhu sɛ ɔne yɛ sikafoɔ no ɛne ɛbɔ wo sɛ akɔhyɛ estate mfasoɔ bia ne so na sɛ still a womɛto despite de tummirika bra yɛma obi ntɔ na wo nso tumi bɛdi kurom ɛyɛ obi wɔ aborɔkyiri wɔfrɛ mmɔ so wɔfa meka mbɛsi fia me maame anyi baabi ɔte yɛtu no nam sɛ okay yɛwɔ bi wɔ hɔ yɛwɔ dan a yɛ 4 bedrooms ɛyɛ 3 billion pɛ yɛwɔ dan a 4 bedrooms asase yɛ saa dan no mu nya agorɔ 3 billion pɛ baabi ɛda no so yɛ yɛwɔ bi wɔ hɔ yɛ 2.5 billion pɛ yɛwɔ bi wɔ buakwakora deɛ no deɛ yɛ 6 bedrooms yɛdede 3.5 billion pɛ brought dani mu kakraka enti no wo sika na wo abrocha beba besie wo de beje obi obedie no na enkyere bro no e wo sa prices ni bi wo ho na ba bi odi je no waka ne akɔgye de amount na afro ma na etu akɔtram ya wie no anso kɔ ya wɔkɔ sekete no wada awurade nyankopɔn hye obi a wɔyɛ ne saa wopɛ plot atɔ ani home estate foni sa wo so na number no neguo no de fa number no keke na phrase home nie e pese me ni mutu ana afi wopɛ dan ahan a wɔakyire baabi a yɛbɛnya bi ama wo first stage dan a yɛwɔ nyanefoɔ da fam wɔ so depending area a wobɛhan no wofrɛ yɛ yɛbɛtumi aboa wo nyama obi na nneɛma akɔtɔɔte de ama wo to nipa bi a wɔtie yɛ mfa yɛ number no na ɔnni so sɛdeɛ yɛ ɛyɛ sɛ onipa abɔ life na yɛ obi kura iPhone 13 ho a wani ya bɛyi na ne boɔ keka kɔ bi a 150 million ɛtumi tɔ half plot to attack baabi what you asem na say papa bibi to ko we nda kro bi tim de se kan gina wo so gi firi nsam ba wo proto entim fa se kan gina wo so gi ɛda hɔ to fence wo fa wa da ba so ye ne abeye bia wo ba ye awrade nhiro nipa bia so wo pe blog atonzo so a ye blog factory ne so e ma obi ato 20,000 10,000 e be ma obi na wato na ade akogu proto so wo pe se ye nyina nsi wo fie ma wo amanone ana wo Ghana ana wo ye busy obi okra wo akura so do kokofo enya ska beto proto okrum oni adaje odi be si fie no eno so tim de be home and home estate and blog factory sa ye we contractors wo na omagina yenya ebe gina di atie se be cement be ko dan mi ama plan a efe umfiri akura meduru krum no ye si fie na si wo fefefe di ama nya so be di nhyehyere ne so awrade nhiro nipa bi a wotie no aye ne sa efie de eye ade a edepan so be nyina duru mpani fie so na abekọ pension na ate wa wo fie okay pensioner ubonze ufie wura abaze light be no be kase ati bi so abra wa bokran ko mo bi nanso osi dan intemunti no no on na mo so de awrade nhia no obi anya de sare papa aduhene obi anya so no akoba otinifie nti onya ne tapu onya kuku bia obi ahunu mu de awrade nyankopon nhia no mutumi kamera na home estate for yamwo mo number ku ase mo mfa all right maybe the line is not so for numbers no na when you home estate for entry come if you say you be say japadia you miss atade we gonna bag ne makeups and ne ajade it's all about ensase any dying. So call me now and let's go. I'm picking my calls, but before that, let me come on Facebook Live and read this. I have this one that says that there is no church in Ghana. How can this woman actually become a prophet? Someone has to do fasting and prayers for God to actually speak for God to speak to him, but God haven't actually listened to his prayers. How many fasting and prayers
this woman has done. Anyway, I'll come back and continue. I have a call on the line. Hello, good morning. Good morning. But you didn't baby I'll frame me free. Hello, good morning. Meto on campaign call. Hello. Hello, sir. Pacho call. Madam Mechiam. Okay, within the Hussein. Within the Hussein Hassan Yusuf. Hello. Pacho. Maybe say Mechiam in your name would do family. There doesn't mean so. Mechiam Muslims now around the world. Now, me offer now to in fact. Nakuponshan. You go Ghana, you so forward for now. You go Gamini, you say nothing, Mrs. Make a set of offensive. Of an Nakuponshan. That's so funny now, this soon American crack, said your second year. In Cayenne Blue, yes. And I won't argue or couple from the Bible. Me Muslim pa, me fast. Nakuponshan. And a grad down so mameno Yankupon and son of Kuma. Now a so full nation face so fully. No one can crack because who were answerable too soon of Hayat of Dunia. If I will pay we have the same crowd of Quajama. So, it's a moment soon yame. The young soon yame fire cranny and soon yame. Yeah, that's it. You can also be part of the, the phone in. I have about 10 minutes to go. Hello, good morning. Hello, good morning. Let me continue my brother's message. Okay, I have a caller. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Good morning. Morning, my dear. Pacho Yanko. Majoso, Yanko. Hello. Mentio, Yanko, Yanko. Pacho, what can I say? Pacho mo ano comment ho TV no so. O frame my lower TV no. Na mente won ka me wo phone no so. Wadaroma. Thank you for doing that. Hello, good morning. Okay, when to me engine so let me go on with this message. This one says that I think how many fasting and prayers. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Morning, my dear Pacho Mwanonko. Yeah, Joso. Yeah, now the next can say. I dear Bakun Hamin and said of a training. Maybe I say, I then I got a hand. Obisaka say. Watching upon one and one, a force of Bible Dana. A gun and one as I didn't know. So be said, dear, I come for Wasaka. Well, from Corona, Obona Wasaka. It doesn't order you say, 1 year canoe, only. And also, more guarantees also, yes, of course. Gun and one will be a dinner, say your sacrifice, I didn't want. No, I Bible, not in the yeah, so yeah, that say of course it's not all about Bible, but when they Bibi also can show say you are really a changed person. Good morning. Good morning. Hi, good morning. Hello. Hello. Good morning, sir. Mpacho Mwanonko. Good morning. My church will be I am from a Cobra Percy because that's free to my sister also. He can make a accident in a AC or cancer. Okay. Oh, that will come every day. I know you are if you rest in central region. Okay. Okay. Hello. Kasa yeti odo. Nti kwana no, baby omo ye no baby accident ni fi e ko me kwa we hu. Asa kwana so mpe so me ndo buru do so me je kwota na woni no ma dwire ni na atu ogu. Okay. Ya no omo ye kwana ne fofo e wo. Ano na mzo nti na ma ka no ekunya accident wo no.
no na kwan o mo ya no for na we nso nyina chi no so emi so ma kwan bia aka bia eti for mo so for police for dig na o ye bibia o dia de na disa o man Ghana dia de na disa okay dia de na egu teye adia ti so dia de na disa ye aso ko ya kwa na da so da kwan ni ti o akwa eti ko ema ana to ma yi kwan na pa eti we dia me so kaka me kan se o man Ghana ya se de ehwe bibia e na ya ma me agrada yi wa boko no from Tisita the tumba this time so na mo da so dinati obi awanya so de ne ko dina wa so me preaching kida ayi ni bama omo nka yan fama e nti yin na ti me so e dinati me de ba kwa me kan sem champa pa numba yeah that's say also ofre let's go let me pick this caller hello good morning Ediana ba ma yenti o ye ho ye yenko Ediana ba me te won ka yenko we dey wa unu abeba ba ko penyo Ediana ba ko gina ni me do pe mu asante be kwai didin kai ma mentia menua owusu na mentia menua same oni o kani Teresa utumfu na ko bonko so na nse na go fa se Teresa dina oda na me de me kai na ko bonko so na o nsira o fanso na da ya so nsira do ho efe papa unu abeba me kanfo na da je yan se ma mentia hefo nyina na kaka me kan nyina se Ghana hampeni for no bidio mo ya kakra se dintia na grada no mi ese mfo di no mai ma to ne ata so ama yesi watati asori na sebi Ghana no sebi ese mo a o ye nim nyansa na yusha because nim nyansa nkwa grada asori ama grada na se guso de aboni ni wedi se guso ntia na benya ana da ya de ya se Ghana ha ye nya atwom nya chom papa usu ben pa ka awa grade usu na wudi na temsa ade wayo boni be so na du nya ni nsem na wudi no na nyina de nsem ye nsem ba na so sa grada no ama de to su bi no ase de face ya nda ye kwanye kura obo be asase be koya okoko ne ya ne kensere sa ne ma na obo be kwa kitiro ye first speaker of parliament wa MP no be kwa MP ye camp Ghana telefone na o ne to so be mensa se nai obo be kwa ha ye kwanda ya enye nkete de kwa kumya na ye kwa bibrinye nke be sire penfo se omumu akokko ne ya kense ne be biblia udaya de kwa ye kwa nyenye nke be sire ba fo nso ye kwa nye mum omuso munya nto basie na Ghana emfa ne to pa emfa da me nya menya djuma radio wow yeah say hello good morning good morning hi mpacho din baby afre me free good morning good morning darling pacho yentio good morning pacho yentio nyame adom na mo te se nyame adom o papa me ho ye mo anonko ye nyame so papa ne kate ofu baya me say e die koi asesi me ro aho papa because etoda o sheno bi a police phone ya e na ha twen me say na so ne ya talk about when say club yi we abubu ye bi wo to no mo be pretty police food na me je so on betu ya chemo o ma chemo mo ma no kana ka sa diwi e ye de ya ro ko murato o so mo chini pano mo chini na yo so mo ni bi a ko bi a so mo ni paso ya ni paso o ma no ko that's the phone number na de na mo a e be jina sisi ya so on betu no mo juska ye ne kuma de sa da mi anu bi sa no se e kuma no mo ya mo ana se omo ya ma ban ha je mo ati mo fo no so mo je na tutu na mo yi na mo ai na de to su mi no ko ya agrada de o so fu o su na pa no so na enyo kwa ti o so pe de fo so ni e ka bibi ko no me ko so TV sweep na kolensia itie oh mami o sa che na obi ani aje na de be te obi o so sa che o ye so fa na so da be u di papa ya tam di papa ya da fa o kasa o da telefone no mo ka bibi ko do bi kano de bi ye na ma ajumbo ne bo bi ti man ye di ni kwa so e so da telefone je no mo ka bibi mo ka na che na no ja fa life mano o fa no nyame ne to de o ye bi so ni oh and se be bre na ba o me ya chi papa yi se be bre o da su ki papa na tem a be ni enye wo o so yo so fo no sa chira kana ni se me se be yo be ya ke sa chira be da ma se. Yes, so yeah, that's unfortunately means me for Kobia ABM, me breno IBA and Bishop. We have to go. Ya kwa dia mecha me am wo fast ma dia nyina bi ne da ko ya dom ne so. Prophet and you too. Na bra ko ku America.
Machiano so na sister Irene so and the touch America one oh mini akosi dem fo obi dia ko agos man na akosi bosumpra manzo so boy juma wo so echiano obadi o nhira adofo se me hwe ya no panyina me sere obadi nhira de mo abige na fidie da ha sanso na abena nso hwe me ne obadi nhira sa afo ni nyina. Okay, radio man ye call auntie echia obi asre boss fo me chia o mo. Hey, strip boss. Oh wa ewe wa twemampo nua. Oh yo twanse ho na minti di no strip boss minim kosi nyinehin wo nyinehin kwa so okay twanse na compensate me call twanse secondary school. Oh wow. All right then here community thanks to our sponsors Baheba Center odi for na na boy rade nyoke so pa ye ba de friend na on fanti no odi e koso na yesa na so mi da so chia o na minim se wo ho ye ene meba ho enti hwemenim ye be chia home state force so say de bia no mo boy e chi do me ene e ma ye di program e bro and of course me chia sister Obantima, thank you. When I hear me tea, Emma me, I'll come there today. I think I'm comfortable in this simple and thing. Yeah. Oh, okay, I'm so free. I'm tired of Anyway, Madam I say Bantima for Name in Stramon. Well, me franchise also call me director. Yeah, me director, me CEO himself. About me child baby, I will be a me on your case, executive producer, on no some darkus, Sanso and which knows or me PM and of course or treachery ma ye can sound BBI at the moment and most money be I say Sanso and the only Omar. Or so no elbow me chidom. Hey, oh guys start baby Sanso and a famous habitually it's come or nonsense so no elbow me chidom. I mean chama me Kate or boys mama nyanko po won shroud na onyo kese on me papa kojo edwene yapon ochna everyone no sia e bota na shame o Kumasi 104.1 na me for Kumasi Power Mid morning no Prophet One I love you bye Homo